Orime thona matuma Ameru na nkinyagia Kenya monde riu merekerete bungeni ya Senate gambari ya kwingirirwa kwa Governor Kawira Mwangaza kiume kithiru riu MC Wankwene Martin Kome Makasi nerete maseneta mathaithirie wega Meru wega na nkinyagia makimenyaga rini itari akairi Kawira abiritwe nabo na tika makumumena na MC wa Ego G West Mutembe Mbiuki na ugite Mwankatha ino Governor Kawira atabira budget ya mbungeni mamukurukiri na urutiwira wawe uri mbinduni bururu nyango baromba nondira jaire to aburetera muntu seneti nkuromba nondira jaire ginya tu bato dikira na ndira aringi bamuthikirire kijana ari nabo bato dikira nondo tu na sababu cia kungana chegua Kawira atingani kwanga bano ni MC Wankwene Martin Kome Makasi akiromba mbunge ya seneti kwegita riri ngabana wa Meru Kawira Mwangaza MCs ba Meru bakurukitie muswanda jo kumwinga tobisine kwegitara jaire ni untu egita rithirune bamuthikire na bagite gamba rikimwenda iromba dawe nandikire bota MCs ba mbunge ya Meru bathikirwe thaiji ni untu ni bonete maitia jawe jala kugane manene na jari no koje jaraja batu kumwenga tobisine na kiromba ne ontu egita rithirunga bana Mwangaza athikirwe ne kamite ya seneti thaiji arendekithia athikirwe ne mbunge ya seneti yonthe migambo ira ithirite kigwato mbaru ni MC wa Ego G West Mbiuki. Last time kwari na kamite yantu bakai bari manchu. This time round ngote kinya senate nondunguge emwe ira nene ni ku oversight ma county government ngote ke senators bonde ba Kenya ala bari ngote ke bo kinya ngo baka make a request kana bakorio motion retro nyomba yonde ejo arerie nondunyo nguge yao na mono ondu motion jo na ejo je takaire ni yo muntu ora jo je takaire ko ngote kinya senate ereo ikienda kwariria yonda na muntu no ntuna ndia kuja kaire katumwariria nitu twinde so ngwenda kinya oningo prefer the committee of the whole house nyomba yonde na nikyo tukuromba senate barabara na wendi bwa Meru kana kwenda kuona Meru egeta bwega ne batutethie iturarutire ngo gietu iba tuingire Governor Kawira Mwangaza tuone kiongozi omba kuchokaniria Meru na Meru chokia ngirore ira yatoraga neyo Kuruki Mbiuki aduga thirikari ya Gavana Mwangaza gutemira ndia witi na mbere kuonekana maturene kinya nyuma yawe kwithira kiri mwaka jojwa thirikari kigina kuma kiri thirikari nene gitachererwa na kinya kiuga ritangugi na kigina kiu ateretete supplementary budget ekurukwa ni mbunge ya Meru njura yo mbeche ni jiagongete this county mwanka narua kote mweri mbeca iteja in the county mbati ndienda mwananchi wa Kainda auge kuma njurai mwanka narua ingogere ko aruteri supplementary budget ebwiri kwebo nkinyera retiro in the assembly ne kenda nkinya anakandarasi baraba rutete ngoge baingirwa mweri jwa Juni batere hii barewa buru supplementary budget mwanka narua as the assembly bati tukurukagia supplementary budget yumetekere executive iteja narua tomba kuga tore Meru ne ngogere ko tukuriterwa ngogere tukuriterwa ne ngoge nkinyete na maana you can imagine urambe tia county ikora na wananchi bakiringa gampe bamwe ngabana ka mu ofisi na mota kendi yombe na security yombe na ngare nkurukie komi aiketie ngombe centroimenti ngombe emwe paraba ameonire ndemune thuo ngombe yaje tue kwenda deworming by the rook ngombe kwenda nkinya multivitamin no nto ngombe mponju ende egatue kane kuruta Gavana from the office tayu Gavana kuma from the office deputy ate office deputy angangirwe kotengo nkinya ritaga batu tole MCS tuwe tuli na thina chietu wata kuchwa Gavana okerwa Gavana netire firundi deputy Gavana noe atio who is supposed to be the principal assistant kere Gavana kakwende thirikari ya county ya Meru kere mtu mweta wa Gavana
Kawira Mwangaza. Kingi kireme maduga kuri na arimi batakinyirwo ni mbegu ya mpempe ya kwanda na nkurukia akiuga ngabana Mwangaza kuri na kambuni aranirite nayo betekanirie rete mbeu cia mpempe kirito bia Sirius Bondi kenda arimi bakamukira mbeu na maraija nthi indi akiuga thirikari ya ngabana Mwangaza etiumbite kuria kambuni iu Mwankira na Arua. Thaiji iturarekeria kwanda kuri na nginya arimi betu thaiji acio atoking batonire mbeu ni thina. Ngabana mwenyewe aondete mpempe kuma Similo since ikeja Mwanga gitembene mpempe yu thaiji iri store arega ikuria mpempe yu thaiji kinya the depot kana the company kapakorigwa na araba geta kwikia mpempe ile na mwana winti okainda aretererete mpempe omba kuga ate no gutethia Meru kebwa nkinywa na gutethia mu Meru the poor Merian kurwa na Mpara is a big issue. Muthiene kiri MCA Makasi akiariria ngabana ba county wingi baada bakuga na bakionene bakigwata mbaru ngabana Mwangaza. Rabomba kuga ni Machakos is not a colony ya Meru. Machakos County te colony ya Meru. And Meru te colony ya Machakos County. Kirinyaga County, Meru te extension. Meru te extension ya Kirinyaga County. Kwetha antu bai bendete oteje Kawira Mwangaza after impeachment yembere baba tiko thingata nawe bamwiro mantu akara lakini eno ntu ibu aitu gugibu bu aitu tenda to sibitari no ntu ibone tena ala mtura muoro ari ontu tegetinya kimo bwa mwana kwa Council of Governors mtu abo mutara una atije kwa wango ndo bwera keep your counties tigani ko overstep stick to your lanes wotikane ya Meru. Meru te enu te extension yenu, Meru te go, Meru te kamba, Meru te Kirinyaga. Meru. We are with our own dynamics. Kwa hivyo, keep off Meru. We are not an extension of you. We are not a colony of Machakos. We are not an extension of Kirinyaga County or Nakuru County. Keep off Meru. Magishigo mbunge kia Southimenti nke report rante toshia wero. Rea kwa rietwa ni Mutugi Kare.